Ach meiste met ons roiin sin mar hí me a job se cleach neam le fáda. Well, fi ádianta gart, tas was brenn ar ní misisi. Ba chog minn ré am lá in joch. Right. Fu me siar go dú húmór mar sin. Slá go fó mar sin. Slá sorgar mí me. White night. White night. Psychic. White and family. Hi, Sheila. Oh, hi. How's Marty? Hello. So, can you to? Well, ar a leid tá mar má casa ríist. Come on. Fek, tá brónam fin méid a Harla. Well, tá brón arm sa fásta. Listen, Harley made the Harley, just share him down. Is that right? Come on. So, by Jocko Green can't enter, okay? Yeah, definitely. Anyway, tá sem mal héile hen. See you. Okay, slán. Oh, come on, let's go. Brenna, ha me an ochtas a rút, ní bach tú leag an daine sa seasa mar a tátrú. Yeah, tá brónam, bhí min sin áte gan eile. Ó, ní ana mínta sa bide, mar sin an áte mín teap forhór an ama, du réir mar chluisian. Come on, let's go. Brenna, ha gur í dón fáti siort sa mar cwdwrm sa ma fásti, fwy hinti efram, ní bach o síl chodon agus a táise, ach gwmw leisgi am rat arwyd leidin am agus na bí cyrmwch y dam am mw. O, ta tu anw oed, Cech hwyl y peint ar y dyn hwys y gitar? Har cyn lwg. Du gwrs o'r cyn ti'n Mysio, o, nir. Ni mach brenn nôl chin sialon chester tyle. O, bych ac ymach dal o sy'n sialon. Man ar y môr an ystech ar y bo wedyn. Mae'r ych i fi tŵr o beth dwi'n ystech a balw yn stail. A mysio ta mae cyn tebyg yn stail y fesed y wam o'n ar chiatra. A mae'n rhaid i gyda stail y fesed sy'n fal air. Na ffyr ma wad e? Wad e? Tá sim hamach. Ar ta wad? An bhfuil trod lasengers agwif? Ja. Pwy y pîn ma sy'n dda? Sia, agus bwrdial Tipex. Tipex? Cael ei wad y Tipex a? Cer la hae. Cer y capn to la hae. Níl chain. Ach tá busca omlan dáin sin ta fiordiad. Níl chain sin le díal. Agus cén fág bhfuil sé super mar sin. Brennan is wach. Ní rhaen drúgs, na ein glús na fig, na tá mar sin timpol yn siaríomh, agus mar sin tamid i gyda rachonial. Digyn tú nes? Come leis gael? Ní o tú tá yn eis lodger na lassenger sa siwpus hannes. Cwig i pín, sin awr ffwy. Bána nes. So, tá agwam na mynd tarar fála fan í haint ar gwn pobls na himaran. Nítas. A dúirt an cóla céidi mar sisan sa steanir? Íntach. De sin soch caintach nach min. Tá dalés dad. Hai, rent matid. Nas cyfyd sgart agus litir ffwrmyd fydd dan chwaer na siach gaiti. Ta litir cracal ti wain job o mainta. She's seen the reaction sin ar phone in the car. Hello, radio pobl. Liam, sionna copy si bywyd. Ta si'd lig yn ord. Oh, na cint go se tá. Brenna, dus er een taidir a chlár sin faoi tíoch san éar, ba? O sia? Well, se har cían, fair play of it. Gwr mahat. So híle bit sceart an chlár sin trúna mé? Yes, boss. Íntach. Liam, ta ma dylnag yn siopach yn brisky o. Dyn coffee break, digan tu? Right, at mar sin. Ach, cyn cynol brisky bwalat? Coconut creams? Coconut creams, Liam? Yeah, whatever. Coconut creams it is then. So, Liam, ta litir sin hilarious na all? Yeah. Ar cían. Oh, Ciara, an lún sirai be mas tuairteach éid an núlhain lot fresta. Éide? Yeah, rud cís des simply beidir ngorum nó navy, just chun a snaster a chur ar not. Níl samar bh éon rud mar sin má am. Oh, na bhí chimní behurt be mis char. Actually, no, tú áras is stoig bhfuil leid mar sin am in ar crimmet. Right. Oh, Vanessa, hi. Hiya. Ham salad bap nach ba? Se. Come on. Vanessa, cyn tom sin ada? Cwyd con hyn? Ah, yeah, sin ich ma. Díl débe ar locht an radio fós. Conas? Well, wrth o hos líam sin mar banistor. Ní bhín duine beth sin sin seo ar bham láin. Really? Cagúil ansmacht a gur. Ceap go bach líam chamáil le banisteocht. Granat. Wrth tá sé fátáid níos maúr na seachs mar bhíoch. Nach bhfuil?
Tá bromar brúnig caiim mé passionar ag fannacht ar an hir mai an sagart. All right, well, feic mo. Hey, Moish. A walk to bucket na loha. That's not too young. Ted. I glove you. Carrying and the bush clean over the herbe. Ted. Boding the hind bill. Oh, Gudierach maar bij Hagen Fato. Smas kwimrach lama, nor in je wel jo, halm liam, run je shab boding marshit. Kid me slot. Ted, let you not sure. Brana, je kunt maar slecht naar machert niet mo, kamer mo balach. Schachen in is je grak in de gloesje. Kun je dat Ted alleen de vuur? Niel boeilaram, niet zo met een love. Begin to issue. So generally good conditions for this time of the year, and the 8 runners here in the 2:15 just lining up now. Some starting prices. Swing Blade and Billy Boy are joint favourites on 4. No Snaguicha has come into 5 with Perfect Storm on 8. And White Knight at 10-1. Oh, they're under starters' orders now, and they're off. It's No Snaguicha first to show on the inside with Swing Blades, White Knight and 40 Foot tucked in behind as they head down to the first. And they're all safely over. And it's still neck to neck as they come. Miss, quiche agus burger. Connie. By the Chianza chugad the Ganu mad. Pasú an é. Ó, agus Chiara, an farc se. Tá sé sala. Ma vile leiscéal. Hello, Constance Chef. Hello. Hello, Donica. Hi, Sinead. Ain't scale? Neil. On right to Sugo Mech. No, Nero. It's just Gramig soon going back with Carcalor, Shinna maid. Well, by all hazard, the clutch dog will go good Gahintak. Neelam Akagiri va base up, Donica. Well, not the mass, but etiquette. And it's talk with some. Come, let's go. Down to the third from home, but it's number 5, White Knight, who lands clear. As they head down the hill, White Knight opens up the 2-length lead on No Snaguicha and the chasing pack. And coming up to the last now, it's White Knight well clear of the field. And he jumps, he's over. Oh, he's White Knight. Push ahead. Down. Yes, White Knight, the front runner, is a faller at the last. Our leader now is No Snaguicha, who's safely over, followed by Swing Blade and coming. Oh, the push the White Knight. She? Terstech? Gymysgal, ton job sin crech na amanish. Oh, no, lagad you fair play out. Dúirt Ireland and check all witcher. Oh, right, you managed it. Right, kent out tan you buy? Shop a lot of even nolog. It's 3 head ponta over nach. 3 head. Right. Agus can tell me who's smart? Nice. K-N-I-G-H-T. Night? Oh, White Knight. Well, stoi go ma Kinnell Bond and you've right ach Jim gur Jerry nice it's fair chur check. Oh, she. 3 head pont. Agus score pont go elkaita ma di jalgo psychic. Sinead, look, 1 second, stop. Look, ní féidir linn leanach a raimar seo. Scéal casta é seo, Vince. Tóga sé an. Tá sam, agus daoine fástamuid. Caiimiid teacht a réiteach éigean. Sinna bhíonn sonna fear fad nach, eh? Gach rud a réitiú go jazz néite. Well, nach fear é sin ná bheith ag dul ar nós Jagory. Jagory? Thugann fóg sin. Anna chuidir eisiúgam. Brana, tá an bhrón arm fa sin. An bhfuil. Mar níl brón armsa. Look, an deocha má leithaigh dinnerlumm. An ocht mas féidir. Déidir mí still isteach a gaillimh. Níl is an fa sin. Sinead, níl is am cén cuoin ó cén fáil go tharla sé seo. Ag táid in argónaí béal doras ó chéile. Níl is am futsa ag níl sé géist am sa bug a rís go lua. So, caiimiid rudaí a phléir an ó rock an birch agan as ar bheabhar.
So come on. Kid Jerry. This is your crack, Alter. Glocky Mayor Shinmar, yes. There's no need to be so aggressive, did you say? Well, there's no need to be wasting people's money with your nonsense either. £20? No way. Forecast. You wouldn't be fit to give tomorrow's weather forecast. Garfed your name on Connotina. Brandon, has mijn vader schuld er eindelijk mee alvast, hè? Nee, dat is een hart. Has er iemand has maar. She's niet samen. En je maar ook een Mr. Perfect naar tada. Ach, zeg Barney vinden we de harde wel. Wel, nou dat is goed, sa. Dat is een rode wijn. Waarom je helpt posten hier nou? Ja, ach wie Angela. Ik sta je vals posten. Ja, poster of pop. Hallo, Gully, wat kind dan again taft aan mijn discard? Ja, dat is een halsje voor mij eerst. Goed, tagel het de naam se hal na karach koig. Maar kroegel gaan het liepeen. Ik ben nog het zien dat we moeten terug play Kirsty Ground chas kego Jackers tasje da. Wel een toer met heen doen. Oh, nach even zie je bij goja go om maar we klaar de voor Kirsty Ground. Moelischkel Christacheri. Brennan. Laat daarom de lotion heen met krog laten taft dan, alright? Ja, sure. Nou ben ik in Liebert. Liegt de schientje. Topper dit in Amsterdam. Slaan agri. In toch een crew ekkel gewoon motivated. Yeah, right. Nou, even behan scolara. Ceir tá gceist agad? Well, nícim sé mór an brú eibret na léanta seo. Bhfuil scrúdar bithagad raibh nullag. No. Dúirt mé leat Hannah.
continuous assessment atá an don cuid mó. Ba tionscad mór le Jane of Temple mí fiabhar dóilm. Yeah, bhfuil be ceirteid de chlégan a chur síos go lua. Seachas a bheith muig chulaíthe. Look, Dad. Tá mé ná mar scidal féin ebrúach gur mágad. Ní dégur mé a hiile. Fine, mar sin ná big dul timppel cos le dégur. Cén sais Amadan a hens timppel like feckin' push. Oh, come on, Dad. Ní drug pusher me, for God's sake. Ní rá I gceist ach piece of crack. No pun intended. Caithí mé rá go bhfuil an díma orman donnacha. Ceap mé go rá níos mór céilead. Tá an brain de gachtainna a chur an million armsa. Is free country í seo. Is duna fásta í síle tá sí beagnach deimlín in ní sinna ná. That's not the point. Rinne sí an cinna an tabahógáil í hain. Ní chuir mé se funnel sí is a scornach. Agus an jawl doctor sin. I gcónaí a chur srán I gná cuila gúine eile. Sinead an tanamatár an doctor tosáid sin. Okay, Sinead. No, an doctor ní bhíl. No pe friggin an atá orthaí. Bhú mé lééis a cafe aniu. Agus gan dát ní rá sé ag tíreach a gúirí cóirle chuirt. Yeah, right. Bíchearttaí a cóirle chumantí féin. Ginn si go má an méid damáiste déan thorlas a cásanna seo. Go mór ná tá high blood pressure ag duine. Well, bhí mé cansla síle ar margin agus bhí sí fine. Tá sí rá sé go rénos. Well, brichas le dí gohfuil sí fine. Look, Donnacha. Táir seans doin. Níl míidir ras nuair nach chúpla mí agus fósta tú ag tarins tribble joran. Báilm san fannacht an seo. Cordí dhéanamh agus tús nua a bheith agan. Well, Beidir gan earn sé ditse agus the social life fannacht an seo. Ach níor mis sé géirí teacht an seo sa céidáid. Níor bhaig sé geart an dús. Oil tá tú a henlí mé ríiste híle, cechuú gaiilechtá? An tá mai feidir? Mar sin man bhfuil coppla lás an ospidal an anna ghuihainte seolta duine banana. Ó, sin. Na cear máma te ben áis míán is a dana le duna tíinechar. Bú ní marránis gorónna go bhúlta sa tíine réon bhealach. Tá se ligann sin na feidir. So, ó le taine nniuúil? Tá máid mí bhil le lóla sé béinteile. Fá réile he dhéangs tamid. Ó bilúthir ar sé agus Catherine na ceile ríist. Éis tóí. Well, mar an ghil obair le déanana go bhirrtaigin. Sláán is. Tíú. Tá réire go téin? Ó, bheití cinnte. Well, Vanessa, a charm chrí. Itan cóú leat? Íhhail. Oed a haig am a hailiach o besach yn amsagus. Dohwn nid ydyn y poctwr ysdyn sio. Wel, anw hemus camwyd I fe besach ysdyn customary. Fiwani a tiwdi yn ons drochwlwyd nes ygys yr eistio. A tam I hens Vanessa am o'r leich hele, na chwyl? Caffi doftai, agus fágas an siúcra, mar sin bheile. Fágas a siúcra ar sí, he? Nes. Díarna go bealaí seo hemus a díosachta nig an sálam a be. Ní orím siúcra, well Tá bhuiach sí deis. Ach ní tím sí deis sin á. Ui? Nís am cén fágad ag mas Jack Reeves a cip roch seo. Wrna chyd trefstach na machartio. Bíli heidi sin liebod, bys ag o brachan. Ní arwm eisiau nod ys e. Agus dína míle ornís farna é corrid sail cén. Brianna? No, tarn bort. Tá bryd eistach sa mwch. Fer contwrtiwch e tai godir. Togwm sér. Here we observe the Gavia Imma, or the Chatted in common Hollywood? loon, Yeah, as it's it's all- commonly known in its natural What about habitat. tellig? Vernie? Fi me brandhúir sin? Míall, nín sin nach sort éach í getsel teart. Tás ha a Vernie ach ní anach iad a decha harta seo. Of course, some species prefer to be on solid ground, Ted eile ar whilst nacht. others are in the Oh, don't hills listen. and higher climbs. Gat sé ages ó bhí mu mo. Yeah, sé písin cap go dúr. Ach, féit bol síos tí haigmach tú ger. Sure, tá baby sa trún sena set. No, ní tí haig tá geistam. Mula ha díar nó ag na pitúí. Tás a tain an bhirtan le chéile. Sam Vernie, bheith te go deas ga go dúr. A seo, nach chuil bhirtainne tre le héanis. After feeding, the birds sing thanking Mother Nature for her bounty. Right.
Food is abundant during this season. Sin nó más a bit na ggóla sig mai díhála. Sés go head dá min daoine cáint an seo. Rééis siad, mi cepa go tú de scéal mór seo. Cé bhla maid a bhile léanás, Ará san ospidéar a fena híe. Na cuma. Trí ihe, a net fag mar seo, se be sta lígur ag junkie tanm, man bhil chean na hain. Mar bhfuil si de caiinteirta be si de caian nús ormsa mar gur cuiir me. Becha deala acu. Tá síoch á fáú sin acu go mína ru a bitseáil fao roioine a bhaid a beagán an excitement. Os a teo. Dóta má an. Hé, Síle. Dat a hel, náid peibli be daoine caiint. Rénas, éon scandal. Ceir tú mar gona donnacha sin? Hanna mar má duine? Agus? Agus níl fanar mécha go deir ríist. Go deo, na habar sin. Tá sé hada bheith ciúr sin níos sin héin. Rá fecin siút. Go dtífa a hotshot lawyer hen? A dé meid bíl sogum sin, le. Tá mis fós le chéalaí, ach tá mé tá go jazz éadrom mar deara? Éadrom, tas. Na habad am ggóla passion cáiltíigh tá a hartaí? Ó níl. Beag go bhfuil gá sin? So céir é an perfume sin tá si go hálan. Ó, gur míad mágad. Snell. A liúr atá. Cén ceanna sin a chaithir fadó? Joy. Joy. Fuirta do mé ná te an eisteach. Áit nach chaló á riomh le perfume ceannach. Nairobi. Ahrú mór an na léanta sin go héir áran. Ceap cuid den lads a maiile clíar go rá mé as mar bheor heachta nús an seo. Ach, nuairta Jane an síl an ráidid. Conas. Well, bhí sam do bhana mis mór níos fiide maiile clíar go meich trigló jam. Le róise go hára. Bhí sé ag éirí fián. Me chat nuh de papa right, let's Yeah, cínte. Excuse me. A chat nuh de papa, please. Nish. Wait. Don't fit. So, wordt de Canada haar Denise? No, when you're off. Well, at the hands to hand, the notion of Denise the Mowinian shop. Ai, there's no even dear ho. Yeah, she'n histenish, well, notion of Mowinian the hishi. I got see it. Notions of the Honeybecker, clear. Oh, yeah. She mar Hunter Parsons and she banished station radio. Oh, Hunter Parsons and Narshnay. Ní nach Hunter Parsons Thompson. I'm going to see you in the home. Oh, yeah, ni she had not can she shooting her teda. Find she ray biscuits stuff. Class good deal at she in it. Oh, biscuits. Oh, get it in. Yeah, Tashi Ginte. She yeah, gas. Just the hell. Xenos, Burnham's Kimberly's na coconut creams. When you might have I got a lump of it, did that? Yeah, well, it's mission banished to the Chilenos. Ni films fair play like Dini social immersion. Tá seo go hálan. Tá. Sinead, tá brón orm. Tá sam go gortí me thu. Té tá sin rá. Ach níl mé géirí leiscéir a dhéanamh dom féin nó aon rud, ach ní rá sé éasca ormsa ach an orad. Really? Tá sam a níis an méid go gortí me thu. Tar éis an ícha hana an méid a dúirta. Look, tá brón orm faoi sin. Bhí mé tuirseach, ní ra méid smuoine bhí geart. So, an bhfuil tú ag rá nach rá tú doríra a féidir dúirta? No. Yeah. Níl sam, look, Vince. Beidir go ceart an Germany in a seo. I mean, what's the point? Tá mé ag írí míú dís céir a hála. Ní rá is am go dtín lá faoi dhearra cé có láidir sa bhí do chud mothach andam. So, ceap tú go raibh den ósach am siúla amach le fear pósta, na? No, ní chéine tá rágam. Bhí an pós a háartsú le bhúr mé lesa. Bhí sagad sin. Bhína dúirta? Ach nuair fór sin ailte. Ní éad ní ágáil. Gus ní éad na páistí a chréigú sa máthar ag fáil bháis. Bhí rud agam lesa sin éad nach rá agam a riomh le bríd. Bhí orm smíonúir na páistí. Ceap mé go rá mé ag déanamh an rud is fearr den ulig. Scuin le man chéadú ar bhfuil mé leat. Bhfuil is agad an chéad a thug mé faoi deara? Níl is am. Rugged good looks.
flatter yourself. Don't you post it. Bhí sagam gur ag glurach triplóide bhí me. Tá fear bhrón orm chinnéad. Mes tún mé tún anna i waithí an ghum. Well, beidir go leabhracht sí lomsa. Vanessa, tá go de chríos in áit cheart. Look, tá níos mó seans go leabhracht sí le duine go sa lomsa. Chuir na gardaí fatíos ar bhíine.